guys na hari ko ani amu porikhan jora rogoche lumu tongja khoa tamu busu bubor na nangu salhor res kari khai bokorok chikon chawo busu poro da nangu awoche lumu tongja khani ma ni kulu makanya kulu sido guys ani kulu semua. Hello guys, Jatano good morning. Jatano phone kaham hingke guys tini hingke an papa ni unit test ni result ditai hingke yang an papa paijak thana jakang ki chajak mani pori tongo guys tau ke nong ni khojak thangi tong lai hingke mukhang na pora hake rik bai klobina kha tang hingke satung blai na tung mani mar ani mukhang spot taibo pare nai hingke guys result hingke phonong nai tini ta unit test ni 8:30 am guys hingke scroll of high shop paika but norok bai ang an papa ni test paper share khai magalak mark phonoi magalak tang hingke allow kare video picture bhai kore allow kare hingke guys ko jong nai phaileka nogoth hingke saka hamke phonok nai hingke guys ang simia school ni joto parents no belai na tukjago holy cross ni pora rok no hingke guys tabo khe nogo thangi tongo thangi pai norok bai kisa kok sanai tai ani papa ni mark phonok nai kaham da haimera guys hingke school thangfaika school thangnai madam bai malai nai class teacher bai ta belai ni chaka actually thang nangap hai parents meeting rogo hingke abon chaka rangba odang semi angke amhai unit test ni result na phoro simin thangja gotai thangja ke malai jega hingke madam bai kok sanai belai na khasrang ka aram mangkha actually sang nango madam rok bai kok sana nango nijini Bwsa bahai porashona bahai sona nango class rok bahai behave rok khlai hingke madam belai ni borok kaham asuk dinni pore apto he madam rok malaka hingke ang onyo tai madam rok bai malajak my parents meeting rogo asuk rosaya o madam belai free belai ni chaka apto he nyado ona nango madam rok tamsana sir madam doctor rok hingke belai ni buhuk keting nango borok rok ni bikharang nangna bagai ta boine frongna bagai result rok pic ya video ni allow kore agi thang nago hingke koro disai to buka picture phone koidon hingke exam abo unit test 20 nango 20 ni ke asa kaham buya hamya buya haita teksa kaham khaima khamo tang hingke jong school change khainai dongmani hingke pora rok do start khaijak leya ke note rogo tuition rok thangjak leya hingke asuk kya rok khlaijak leya bagai hingke tamsanai je time bai je phurungma mane mama se kalaikha hingke amo kisa komang sang SST hingke abo bo time malai hafo bono bujiwo buskang ni page kore kulong ni page sibon chawo beke bo ano delin chawo SST koma hinne hingke math hingke ani Bwsai khlai ro hingke bengal hingke angno tabo khlai kha tang hingke ani Bwsai pore hingke mark beshi disemia bagai hingke tei joto subject ang khlai ro suru math simi ani Bwsai khlai ro hingke math bengal hingke bo pore na bonaya hingke unit test hingke chapter koni khai hingke tabo hingke half yearly exam start nai tongo May ni 6 ta thaka hingke ana hale asus pora nukhake belai ni wana wa bokrok belai ni chawan hingke marok koma mani hilia tang hingke bini je each by asung depend khayo hingke puila first school admission khai poro hingke principal rok madam rok bono tekisa tolani class of boti khaini samane admission khaini samane hingke jingabo chini para ono pore ri khaijak hinne te tolani class of pore ri hinne ani Bwsai porna chaya rang rok invest ong debo hinne hingke madam saka bo pesa klai no belai no hinne hingke apte hai tamsanai an Bwsai ke wansok an Bwsani bini brain busukna bosa control khaimana te hai wansok ta hingke ang bujo ang podo hingke asuk pressure khaya ang number kom rok mapana asuk an Bwsana koto gya but ani Bwsai hingke belai charang but bo poriman kari tarpore wasak hingke onek somoyo no kok rok banglayo Bwsani poraniti ani Bwsai hingke agin thekano
Tamo English medium rogo porinan musun jagyang dang mani ang si ani sai tuma baisi ani Bwsanu school pori do pori mansiwo ge angke baisi ke como syllabus naliko kaisa subject ni asakta chapter tongo ge একটা chapter no mone hoy 4000 5000 hai word tong ge asuk porano bokroko danone belani tubo naliko muke bengali hinka pornan chinali agi parani choto ke bengali dok sada korta bo hinke sada lebo tuition bo porarok এক লগেসি ফাইয়া ফুলা ফুল hinke nirala nistanda tabok si ko exam ni buskang hinke burung burung pora rohor hinke belani kostongo asuk porarong syllabus ong kapor khainani guys hinge syllabus change khai rikha chapter kisa komoni rikha HPL exam ni bage set paper rogo nokhama bage hai khai kana belani sakha tamsani guys ang hinke ani Bwsa ani bohogo 5 ro na wansok mane wansok tongo boys ko pori nahi hinke kisa sarso khaina ma pore hinke school chadaka sali class school chadako Bwsa hinke koklek nao pora rogo motamoti kahano but basic kok saw pore na ajo hinke asuk kok saw ani bokrok saitong purogo mot thaimya purogo asuke thamjigawo hinke apoloke kisa yagrok mati saw hai pano yasi busoro bosiro khanga rogo yathrogo abul tabul dia hinke bui togine frona musinga gani Bwsanu phurong apte he kokrok baina mane ana thamji tati sare de mane bu baisa ka gena mane bujidi bonana yati tona yati heke tongli hine masaban Bwsanu no ke motamoti Bwsa bujiwa bu khake bo ke jaga joli jaga eban hami thagobo ni guys porana tine belana problem go angke tabok wansok dongkha asuk pesari tam khainani na agi wansok jagya ang hinke sori school ka hamsing naitokha pora rok hake pesa klaya napte hero wansok jagya hinke buisaw emne khana kana admission khainan chakang no belano tapo hine holi class school ni pora apti hai mane apte hai chapter ke bangano pora ni pattern onyo rokom ngano te hero wansok jagya hinke ko ekta interview before rogo buri pora rok sang abai rogo maro na ani life rogo apte hai pora rogo pori jagya hinke bono pori mane through this yang aba hai answer ko ekta mano hinke banga de banga chikon boyosona suk chikon class ro apte hai pora rok pori tong ge pesara asuri na musne bokhoro go wansok tong morning sit pai kan nun chito no school logo sir nai bathumbo school re nai banga cinta ani Bwsa hinke sorkari school logo sir ni jaw rang baina ke jagai nai boike rang sabanya musong ga hinke rang ya ani hinke tamsonai nani nang hai je tabuk ni je position dunia ro cholito 2010 ro bahai tong mane 2020 ro bahai engkha 2030 ro bahai no awate sani motoya hinke belanya kaham ke tamsonai kurung khai mati son hai je abagai school kaham naitogo hinke asuk je pora pesar khiklaya madhyamik logo kaham mark tenar mana abun cinta saimia hinke guys ja si nugui buji tan kisa comment khai sare boys ko logo khai jano ene jona school admission khai de nai masa doctor ne advice ko pori nai de ne belani chao ne amne chao hinke porikhan buskalogo joto note mano abagai belani pesar lai tham porikhani buskang mane porikhani 1-2 mas age hinke nirala ni standard khaitongo samia tuition madam de doi mai na note ro hinke belani kostongo belani pesar lai bokhrogo 7-8 subject hinke kaisa subject no 7-8 chapter khainai kaisa একটা chapter ro mone hoy 5000-6000 word ma pore na mo kosto ma khlayo mutu manare ko belanya kostongo ge Bwsa motamoti tamsonai kaham no tau chikono kaham ni lapre semia bhobishot kalo bahai no motani pipati motamoti kaham no makam Bwsa hinke de guys kaisa kok sana mo songo sera yang brain ni bagita simpulan wansok na go sin bohogo jong Bwsa chopro baksa borok tongo agin de borok siarok dut chade tasade kham tasade Bwsa koloman hajo apte ya bohogo Bwsa khang kai apte vitamin protein jatiyo jinis chana ge brain logo kaham ta
abagai advice ro ang jara chare rok naya kho borong bhog ro chare rong khake kaham ke din kaham somai kaham nai Bwsa rok na de haino tongkha chakha Bwsa na ka wa hingke Bwsa rok tamsane ang ani mote ta ani je nole cho hamani mote ta apte hani wansugo hingke ang bo kisa bhai nai no na khai je bo khaje hai panong thong Bwsa je kuko jonmo na kuk mane borok si hamna nonga hingke kuk borok ham kange no borok ham kange no Bwsa ka ham hingke cherai rok na khange kisa purni tal jungjak athukri jungjak aba hai rok nai na de sa tamsane somai haimya baksa rok dong sal hiya hor hiya amabosya hiya jahe mana apte hai no nai payo apte hai rok naman jaya bahai somai rok naman jaya Bwsa rok kok khana yang obelai haji tamsane bot maising ho locha bungdang haji ke bodro baba na de apte ko share khlaika dorkar haji anta khub khub botong naithake ba bujistang haji hingke bohog ko chare rong pro kaham wansok di motani bung rok na de ke nanya de ani ja mote ta hingke ang tanga kono saka hingke ani Bwsa mane motamoti bujibo kaham hamya bagi kok saka ani saise bujima hai tabu jati ta ololo sai mane bahayang na hingke apte hai follow khaina kangke Bwsa budi rok kaham man hingke nanya baksa ni Bwsa rok Bwsanu bumango Bwsanu bufango hingke abagene kaham nanya kaham khai wansok na manjau hingke Bwsa rok hamya hingke buang phani bo manso mancha songo buang phun khop jago buang phun ya bufa phun ya hine hingke bohog Bwsa hangke apte hai rok follow khai dita hingke haikena jong Bwsa kaham mane mano ani mote hingke ani Bwsa tamsanai asuk sulugo buya dolmar kaka kisa sulugo ta kisa thungta song hingke bini kono baje swabab kori baje ব্যবহার kori bose na sa jaga apte baje swabab rok hingke guys asung ani chikon sa parents ni de Bwsa budi te jakok samane Bwsa budi je frong na hingke torture khaita frong de thanda khena frong de torture ke tamo Bwsa budi tamo kotor jotonon ta jong domori kok saka ke bui kok saka ke tai bosi jolio thamji ka hingke naidi kok bai thanda ke buji daman beseno buji lai thanda hingke ta yak mate sanai haji guys video jala ka like comment share khai ar sada ge hingke kon khaina kok kore ang je hai mangkha je hai ke kaham man tamsane je hai ke kaham wansok kaham man ang nayo bui bahai ke no man thung guys not on Hambai video na bye bye.